Bus ini menuju tujuan akhir, Terminal Daegu. Terima kasih. Dear customers, welcome on board to Teman Bus Bandung Port Corridor. This bus is bound for Daegu Bus Station. Thank you. Pemberhentian berikutnya, Rumah Sakit Immanuel. Periksa barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah saat turun. Terima kasih. Next stop, Immanuel Hospital. Please check your belongings and stand carefully while disembark. Thank you. Pelanggan yang terhormat, pergi ke pasar beli talas. Jangan lupa untuk selalu prokes. Selama masa pandemi COVID-19, diwajibkan kepada pelanggan untuk menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Terima kasih. Dear customers, during the COVID-19 pandemic, all customers are required to wear masks, wash hands regularly, and maintain safe distance from others to avoid the spread of the COVID-19 virus.